Hello everyone and welcome back ma'am. Ma'am ngasi ki video si ko akhoi nupi ngai gi oiba kana ba akhoi na periods la ko matam da ko oiba problems ni gi maram da wa habadi aina khangji ba wa khatang thamjage ko ma'am da ko ado ma'am aham da periods ki ming ta ba matam da ko akhoi menstruation cycle hoba tar ga di period che regular adum la ka da ba leira bane ba akhoi nupi sing na ko aham da akhoi na periods ki ming ta ba ga wakhal siga ko kai khala mi da comment da habi ro mo aham da akhoi na khanda se ko aham da kokta lakto se periods ke matamda body cramps oibase natra and second lakto hina karino haga taragadi akoi gi rashes problem aduni myam akoina kokta ko habit nupi ngai na periods ki ming ta ba first lakto che body cramps and second oido hina rashes oibase ko myam periods ki ne periods ta baga mayam ko mayam gi kokta kari ningsinga ya bas comment section da si or if video mo khoi nu pi sing na ko I give viewers sing na aduga menstruation habadi ma'am akhoi gi biological process amane ba ko ma'am si just normal ni ado normal si ko just akhoi na mayok na real problem sem only mayok na ba khoi nu pi ngakta na khangya ba ko si problem se kamaina oige habas ma'am chumila ali comment habiro ma'am mayok na real problem se but it's not normal unfortunately health ki maram da khangdaba akhoi nupi myam am lei bo ko habadi ko sigi issue sigi maram da khangdaba nupi myam am lei sigi maram da proper knowledge phangdaba akhoi nupi myam am lei bo ko do karam step lower ga phagani aba sa myam da haije ki do step khar lo ba yai bo ko hari ba akhoi problems khang khoina use toriba pet sina kariyumba plastic materials ta sawa taragadi intimate area da ado sweating the friction o hala friction de ga dum rashes dum automatic dum ore ba ko sugum ba sing se akhoi na kitang akhoi ni section ma thau tai periods la ko coding every 6 hour to 5 to 6 hour coding akhoi pet sense tawraga use tawada bani ado ma'am aigi oina di recommend tawjaning everteen gi sanitary pad se ga layer ko aduga everteen gi cramps roll on se ga layer ko adi ani sa recommend tawjaning ma'am aigi viewers sing da ma'am everteen gi sanitary pad se neem and safflower na sabane bako aduga ma'am the problem sing da gi sungak to khale protect o healthy haribas neem sina antibacterial property da ngak to khali hariba intimate area se amna clean oina dry oina thamgoda mani safflower na moisture pi healthy soft o healthy vitamin E su antioxidant and anti-inflammatory yawi benefits phangye bako iman important oina khoi undergarment season ba matam da cotton use to odabni 5 to 6 hour pad change to odabni important ni everteen cramps roll on the use to batar ga satina nungai ni akhoi na body da ko habadi cramps or matana tana ko habadi smaina oye bako akhoi na painkiller cha sangani habadi dugai occasion me amam su yawning su yaw phang de basi maina ai periods or abani smai tawre na ko habadi satina nungai na adu instant relief to ohen batana tana akhoi no body cramps or mafam duga roll on taw batar ga di ko sisina ko am satina benefit oina phangane ma ma'am instant relief of tana after few minutes nang rig dugi result to khangane ba ko sabana isinga sabana akhoi no omjana thamba gumba sungba se ko habadi yam satina matam su sangi aduna akhoi na karigumba si cramps roll on se ko use to batar instant relief oil just to make your life productive use everteen sanitary pad kins and cramps roll on it means se ko akhoi gi menstrual hygiene day hana mayam su khangai ko mayam puna celebrate to bazai ko sigi awareness oina ko mayam puna akhoi mayam nupi mayam celebrate to ba yai hari ba 28 means se akhoi gi hygiene day ni menstruation hygiene day yam best ba wa mana akhoi na kari gumba everteen gi sanitary pad chalai ba taraga di ko ado akhoi na free the cramps roll on phangbo su yai mayam check to shan biro agi description na thamjang jar ma ga link to so everyone thank you for watching Just matang solution jara ma'am check to shan biro description da link thamjan jara mage ado thank you for watching everyone